Ni MC The Soft wagwan my people, you know what I'm saying. Okay, right. It's a fresh sana MC The Soft wagwan. Gahunda ni yandi kabisa, ni street challenge fresh sana wana niki. Yeah. It's The Soft. Okay, MC The Soft wagwan ndavuga baby witwa Gali Venom. Aha turi ni gari. Haturi ewana nanjye numvaze kabisa, usibye ko nanjye nabagwiriyemo gutyo ari umugabo wanjye ugiye kuza mfate tu. Okay, duhuye gutya. Ewana ni gutya. Meze fresh. For It's a check. Check 1 2 check. Ewana ndakubona kabisa, vibe ni zose right. Ariko wendeba cyane utanera isoni bro. Ndagufata uyu munsi ndagutamo fresh. Njye rero ndi umwe babuze ati wana ni nyiri isoni. Ushobora kuba ukubiye uri hejuru cyane fresh. Ndakubiye ubiye gatanu 3 5. Urimo neza ngutemo? Nta moto? Nzi iki? Wowe se ntago nkuzi. MC The Soft nzi iki? Ntabwo nkuzi, usibye ko nkubona utrendinga ku ma TikTok ako nge ewana. None se nge ndakuzi bro. Guza igihe nahereye ngushaka kuntu kingana. Barabimbwiye. Aha ngusanze ni he? Lagina Rwamagana City. Iyi ni Rwamagana turimo fresh. Okay right. Twagiye mu gashoti interview urabizi. Mora street challenge kuri TikTok fresh. Turi kumwe? Ya turi kumwe tutambo. Urimo neza ngutemo? We ntamo bro. Ngutemo? Nagutindi. Ahubwo ndi kwibaza gift ufitiye ngo nigiye. Ntamo ewana, ntamo kabisa. Alright, akabazo k'amatsiko. Ni ikihe kintu kibabaza umukobwa kikanamushimisha icyarimwe? Okay, mbere yo kugusubiza nangira baza wemere offer yanjye tu. Okay, let's go narebi. Okay, uraza kuntamo ngiye ibibazo byanjye nimba gusubiza fresh. Ndagutamo. Urabona nyine sibyo. Ari ukuntu imbugege zikrashingira zaniga twatuniga twamafuti na ninki nimbugege ni iki? Imbugege sobajije sibyo imbugege. Cyane stilenge muye nazanga wallahi ni insazi. Umukobwa. Oya mani imbugege. Imbugege mani. Si umukobwa se. Ni indege. Nabyo narinzi indege mani, imbugege nazo narinzi tu. Okay, ni indege, reka indege ariko twaba tubahaye. Reka dukomeze imbugege, you know. Yeah. Nyine just kubakobwa. Ari ukuntu umukobwa aba crush ku mujiz. And then next ari hejuru. Arya wundi wa crush inze Juno bamwita ngo iki cya gicucu. I think it's a Joyce. Yeah. Urabona nkuriya yarababaye kabisa. Mani yarababaye. Nirwo rugero. Yewe kabisa, none se nicyo kintu kibabaza umukobwa. Ikindi kimubabaza, ikindi kimushimisha nakubaje ngo. Reka nkubwire ibimubabaza bimushimisha ntabyo nzi bro. Kubona nyina apfa. Man, oh my god. Yanyaye bro, njye ndi kuguha ukuri. Ukuri. Ikindi kintu kimushimisha sibyo? Kubona hesheje nyina ikamba mu babyeyi. Icyo nicyo kintu gishimisha umukobwa kikanamubabaza icyarimwe. Nibyo? Oya ntabwo bimubabaza. Mwese wahesha nyoko ikamba bikakubabaza bro. Okay. Komeze ku kindi kibazo fresh. Uri umubyinnyi? Ndi umubyinnyi, ndi byose. Uri kuyiherevo? Rero hari abajya bavuga ngo bararenze sibyo? Jewe ntabwo ndenze, kuko iyo urenze urahinguka ugasanga imbere hari abandi bakurenze. Ahubwo nge ndi hejuru mba ndeba babandi barega bahinguka. Sinkubwire ko ndi hose. Uyu mujyi wa Rwamagana uri wakanga, uri uwa mbere cyangwa uri nko wa gatanu? Ndi uwa mbere nkikurikira nk'inshuro 10, abundi abandi bakaza inyuma. Guhamagara umupeta aza gukome turi hano live fresh.
njye ntabwo njya nkomana n'abapeti ukivuga umupeti ubwo mba nagutaye waje muhamagare undi mujama tuziranye fresh inzu ubikora neza fresh abanza gutema mumuhamagarire muhamagare bro mushyiremo kafe ugiriye impuhwe nzagutamo bikurenga. Alright, the next question. MC The Soft wagwan my people, you know what I'm saying. Okay, right, it's a fresh sana MC The Soft wagwan gahunda ni yandi kabisa, ni street challenge fresh sana wana niki ubu none tugiye gufata umwana hano fresh, ariko noneho mubera ndi kumwe nawe uyu munsi kabisa wana icyo nzi cyo ni Kaneza fresh. Sister ngo bimeze bite? Bimeze neza, bimeze fresh. Yego, uyu ni MC The Soft muvugana wagwana. Witwa? Amazina ni Mbabazi. Mbabazi, are you okay? Yes. Umeze fresh? Bimeze neza nta kibazo. Witeguye ko masho aka kanya turi kumwe, you know? Yego. Ire kuri tuvugana ariko mana. Nibyo. Niba ntibeshyira umunyeshuri, okay? Ndi umunyeshuri. Uri umunyeshuri? Okay, twagiye. Mere wajya gutuma kuri boutique ngo ujye guhaha? Ajya no mari. Agutuma nk'iki? Umuceri, ibirayi, n'ifu y'ubugari. Reka dufate ku birayi, no? Mere abaye agutumye kuri boutique ati genda uhahe ibirayi, sibyo? Yego. Wagera kuri boutique bakakubwira ngo ibiro 2 biragura amafaranga 700. Yego. Ibiro 12 bagutumye wabigura amafaranga ngahe? Ubwo nyine kiro kimwe cya kigura 35, ibiro 2 bikaba bigura 700. Ibiro 12 rero bihagaze nka 3. Ibihumbi 3, ibiro 12. Kandi twasanze ko kuri boutique ibiro 2 biri kugura amafaranga 700. Ubwo ibiro 12 na amafaranga 3000, nibyo? Ibiro 2 ni 700. Ubwo ni 3,500. Are you sure? Yego. Okay, just you, we are out. Thank you so much. Okay, right. Okay, ni MC The Soft. Bimeze bite se sister? Ni sawa. Bimeze fresh? Yes. Kwambaye neza? Birenze gusa nyine biraho. Sibye kurenga biranarengeranye fresh. Wese ko bibona? Nage cyane ko nyine ndabona nyine biraho. Mu maso se kusa neza? Nuko umuntu aba yiyitayeho. Tutununuzi cyo washyizanga batwita baby hair. Baby hair? Yes. Zirakubereye. Yes. Alright, naguhereza ubutuvugana right now. Okay, turi kumwe? Yes. Ngiye kugutamo fresh. Ngutemo? Yego. Urimo neza? Yego. Nice? Che. Okay, right. Amazina witwa? Karine. Karine. Yes. Iri zina kari poasi. Cyane. Okay. Karine. Bibaye ngoma ko tuvugana uhinduka ubutayo. Wahinduka ubuhe butayo? Sahara. Wahinduka Sahara. Yes. Okay. Bibaye ngombwa ko uhinduka inyanja, wahinduka ihe nyanja? Indian. Wahinduka Indian. Ikibazo cyanje ni iki ngiki fresh, sibyo? Ubu tuvugana wakwemera ukambera inyanja ngahita nkurohamo? Nkakubera inyanja ngahita nkurohamo fresh? wowe ukambera inyanja? Wakwemera ukambera inyanja nkakurohamo? Oya, ntabwo nabyemera. Okay, right.